Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berempat lom dengan lentuan di channel Edogawa Aceh Lambantu. Jadi bang malamnya nak karang hikayat li bang Edogawa yang berjudul Gara-gara Bang Dolah Adik Ramlah Imengguigu. Lileh panyot bak lepah dah, lepah pegah jun ke apui, dengar bacut lonrun kisah bah siramlah mekeripui. Baku petrang aso madah, abang dolah dua bongui, pertama pun adik ramlah dua incah dialudui. Jadi meno awai kisah adik ramlah mita sutui, wed uku dejak mita tah ngan si dolah ijak mengui. Bakji jajanyi kem haha, kaji singgah mita dirui, oleh nyantrok tu si inca jak blau kuah bacut mutui. Mejikalan tu si dolah ngan si ramlah ji metekui, mebenge tu cupa inca ilhab barah kaji sambui. Trapji peto dalam sila, ina cacah ina megui, kunsi inca bak si ramlah pubut dikah haidar abui. Ngala koke kamu haha, maletan kah hai lantui, seon teman cupa ramlah bit bin panah kaji sambui. Nyala koke hai ram jada, purusan kah kamu rangkui, kamu tutu hana jelah nyan si dolah awai kengui. Di si dolah ji sebagah kanjai lepah bule jirhui, jiplung aju abeh jiga di melasang ji megasui. Puta baksot lom nyan kisah cutpa inca jurus gucui, trap getakat siramula diup lipah kamu pingkui. Maksud menan aso kisah koran bekah ulon rangkui, tesut langgoi toi-toi patah gara banglah ji megui-gui. Nyamban cerita bak koran noronyo nyantok gara-gara Bang Dolah hantip taktik perperangan. Menyegalak mekawin le, berjudi le jurus sidom, hino sidih mubek laye, hayu ule babur som-som. Menghambek coba-coba terjadi insiden age bak koran ni bak oronyo.